kaunti-ini ya Naikuru hindi igongona ria kuhurukia nyina wa mũmbunge wa Bahati Kimani Ngũnjiri nikuo munini wa mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto ekwaragiria kuriukiriire aria marageria gutindikiriria aria ngikona-ini niguo maregane na mugaruruku ma gatiba. Ruto akiuga ni uhuthu mihang'o ino yothe twarithio nambere hatari muhingo wothe no ung'ethaniri gatagati ga atongoria indi no mwaka mawoni ma andu othe mateo na mathikiririo. Even as our sisters here and our brothers oppose, ninawaombea when the time comes. Huko Nairobi, mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka augite mihang'o ya ugania wa thairi ifatie gukinyio muthia kuona thairi rirendekana ni ireketie gukira. This is not a contest between former Prime Minister Raila Odinga and Deputy President William Ruto. This document is bigger than Raila Odinga, than Uhuru Kenyatta, than William Ruto, than Kalonzo Musyoka, and all of us put together. Nake muikariri giti wa kamiti ria atongoria ukinyaniria wa BBI Dennis Waweru akiuga mari na mwihoko wa kugania thairi milioni 5 gwikinyeria muthia-ini wa kiumia giki. We would be better and happier if this can be an inclusive process of all Kenyans. Kaunti-ini ya Baringo, seneta wa kaunti no Gideon Moi ni ugete ihinda ni ikinyu kamiti ya IEBC yambiririe mihang'o ya guthomithia muingi ciigie BBI guku atongoria aria mekumumagaritie magiukirira aria marauga ni magatungio uregani riboti ino. Niko na furaha kwamba ile target ambayo wametupatia sisi kama Baringo tumefika na tunaendelea hata tutapita. Gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya na Minister wa Mai Cecily Kariuki nao ni makireirie kambeini ya kuha muingi wetekere kunyita mbaru mogaruku ma gatiba guku bururi-ini. Tuko nyuma ya Mheshimiwa Rais kwa kuweka kidole kwa hii BBI document. Muthi wa kana kiumia giki niguo mihang'o ya ugania wa thairi gatirihwo na thutha ucio itwarwo kuri kamiti ya IEBC niguo marore ukinyaniru wacio. Ngiribotera Kameme TV retora kone no ngari wa Kamau.